basinye igihe kingana iki, batanzweho iki, bazajya bahabwa iki. Icyo ni ikibazo cyane. kagenda umwe kuri umwe. Yitwa Hakimu Kiwanuka. Uyu Hakimu Kiwanuka yakinaga ikipe ya Sports Villa Club mu gihugu cya Uganda. Yego. Ni umukinnyi ukina aca ku ruhande. Ni umuwinga Sport Club Villa. Ku makuru ngewe nakuye mu gihugu cya Uganda, umunyamakuru bita Eli Kiyune akaba akora radio bita Akabozi Kubiri, akorera kuri 87.9 akunda kwita ngo Radio 2. Ni umunyamakuru wa sport. Kuko ibyo naburiye kuri APR nagiye kumushakiraho. APR yambwiye ati rwose urabizi tujye kubwira ngo twaguza abakinnyi ngo twatanze 50,000 by'idolari ku mukinnyi n'uyu bagwaye donyi urumva bati ibyo ntago were kuri Hakimu Kiwanuka. Uyone Hakimu Kiwanuka azajya akina aciye ku ruhande, ariko yaguzwe 30,000 by'idolari, 30,000 by'amadolari. kanze nkobeshana shagwita byabwira amanyarwanda nkesha uyu munyamakuru w'iradiyo 30,000 by'idolari kuba 1,400 ni miliyoni 409. Ejo navuye kuvunjisha. 1,400 n'amafaranga 9. 409. 409 ni miliyoni 42 n'ibihumbi 270 z'amafaranga y'u Rwanda. Uri nawe ukiri mutoya, afite imyaka 20 y'amavuko. Yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri APR. Ibiribwa ni yaguzwe miliyoni 42. Fair cyane, fair enough. Ubwo ni urivugana n'ikipe ya Villa cyayisigira ko yaragifite amasezerano cyane. Hanyuma azajya ahembwa 5,000 by'amadolari. Ibihumbi ku mwana w'imyaka 20. Umwana w'imyaka 20 ni miliyoni 7 gukuba 1,409 ni miliyoni 7 n'ibihumbi 45 umwana w'imyaka 20 umugande Hakimu Kiwanuka. Wono bita Hakimu Kiwanuka. Yego, mu Bugande wasanga atahembwaga nimwe. Amajwi arahari yo munyamakuru abisobanura. Majagenda biri muri team transfer. Hakimu Kiwanuka avuga kuri Hakimu Kiwanuka. Then for Hakim kuri Hakim n'umwe mu bakinnyi bazamuye ikipe ya Sport Club Villa, ko naherukaga kuvugana n'uwahoze ari umuganga wa Sport Club Villa, ambwira ko ari we wamuzamuye, ambwira ko ari we wazamuye uriya musore, niyo wazanye Hakim. Ni umusore witonda, nawe rero akeneye igihe cyo kumenyera atangira akiniye ikipe. Nibiba ashobora kuzinjira mu ikipe akabaha nk'ibyo mwifuza, kuko ni umukinnyi unyura ku mpande, ni umukinnyi dukunda kuvuga ko yuko akina kuri 7, ni umukinnyi usatira anyuze ku mpande, ashobora kuzatsinda ibitego nka 5 cyangwa 6 muri uyu mwaka w'imikino. Kandi ntekereza ko umukinnyi ukina ku mpande agatsinda ibitego 5 cyangwa 6 ukaba ufite n'abandi bashobora kubyongeraho, ibyo bitego yabihagije kuri we. Ni umukinnyi mwiza, gusa yakeneye igihe, nta gituta akeneye. Urabizi ko hano iwacu muri Uganda iyo umukinnyi atabona umwanya cyangwa se akaba arwaye atangira kwishyira mu mutwe ko ari ikibazo cy'umutoza. Ibyo nibyo tubamo hano iwacu muri Uganda. Rero mubwiye ngo azagende yegera ubuyobozi, ibyo nibiba ababwire ko akeneye gushyigikirwa, nubwo ari mu bibazo akaba arwaye, akabwira ngo nzava muri ibi bihe kandi nzaba mwiza. Ibyo nibyo nakubwira, kandi ndabizi neza ko azitwara neza. Iriya myaka 2 bari abakinnyi bahawe irahagije ngo batange ibyo ikipe bifuzamo. Those 2 years given to the 2 players, I think they are enough for them to acclimatize and give the club what exactly wanted from them. Ndacyakubaza cya kibazo ruvi. Ndacyakubaza cya kibazo. Reka tubanze tunyuriramo abantu ibyo umunyamakuru wa Radio 2 muri Uganda avuze. Bamwita Eli Kiyune. Avuga kuri Kiwanuka. Avuze ko mu gihugu cya Uganda nabo ni nko mu Rwanda hari konfuri z'abakinnyi n'abatoza. Umukinnyi udahabwa umwanya wo gukina uhagije, byose abyegeka ku mutoza, wenda ko atamukunda cyangwa se ibindi. Ariko akantu avuze ko abakinnyi beza bakeneye igihe. Ashoje rero avuga ko niba koko basinye imyaka 2, iyo myaka 2 hagije kugira ngo bazaye berekanye urwego rwabo. Bo nko kuvuga ngo cyaba ari ikibazo iyo basinye umwaka umwe, wenda bari kuzawumara bamenyera
yego ariko niba basinye imyaka 2 bazagira igihe gihagije cyo kugaragaza icyo bashoboye Yego. ariko hameje ko ari abakinnyi beza cyane. hanyuma hari amakuru yavugaga ko ashobora guhabwa 30 na sports club vigahabwa 30. aya makuru ntabwo ariyo. ayo makuru ntabwo na muraperi bayambwiye gusa bo bambwiye nyine ibyo bazajya batanga umukinnyi n'igihe bazabimutangaho. yego ariko ayo makuru ya Villa yo singiye kujyaho ngo mpimbe rwose ntayo mfite. hanyuma Denis Omedi we yatanzweho iki ariko nazo kuri Kiwanuka. Yego. Kiwanuka APR mwambuye Arahiri. No yego yaka 20 Arahiri n'aba Arja n'aba agent ba Arahiri ngo bari barageze muri Uganda. Operation APR yakoze kugira ngo nabo bakinnyi Arahiri yo mu Misiri cyane. urumva wowe tugendane neza duhere kuri kimwe ingingo njye nazi guteguriye wowe wikwihuta urimo uranjyana ahandi hantu atari ariko kare karyoshye yihorere twagiye hari ahantu ndi bukamugezeho ukunda gafite nabanza mbwire ikibazo namubajije amasezerano n'amafaranga batanzwe icya kabiri ndaje kigereho n'icya gatatu n'ibibazo binini ndi bumubaze. Kiwanuka twamusoje. Kiwanuka wamaze kubivuga isezerano imyaka 2 $30 y'amadolari gahembwa 5 n'umunyamakuru amaze kutubwira quality ziwe nyine ko ari umukinnyi mwiza. noneho Denis Omedi we yatanzwe hiki. Denis Omedi yatanzwe $25 by'idolari kuri Rokitoma. makuru nyesha uyu munyamakuru wa Akabozi Kubiri muri Uganda $25 by'idolari miliyoni 35 n'ibihumbi 222 kubera imyaka ye irimo kugenda yigira imbere 30 uyu Denis yatanzweho $25 by'idolari ariko azajya azamurirwa umushahara we nawe azajya afata $5 by'idolari. yego miliyoni 7 nawe noneho niyitwara neza muri close iwe nkuko bivuga muri kontra yasezanyijwe ko azongezwa umushahara. urumva azongezwa niyitwara neza kwitwara neza umvuga ko uyu Denis ni rutayizamu abantu bapiri babyumve. Denis Omedi ni rutayizamu ku bantu bashaka kureba yatsinze igitego ubwo Afurika y'Epfo yanganyaga na Uganda kuri Nambore umukino wasoze mu itsinda ryabo. urumva yatsinze igitego cyiza cyane ashoteye kure uyu Denis. igitego cye ni icya 3 ku isi. hari igitego atsinze KCCA ni icya 3 ku isi cyaseze ishize atsinda KCCA. none Denis Omedi hanyuma rero ahembwe $5 by'idolari $5 by'amadolari. gato aba bakinnyi amafaranga bagiye bahabwa amakipe yabo nta mafaranga yahawe yaba Sport Club Villa ndetse n'ikipe ya Kitara umukinnyi aguzwe iyo umukinnyi aguzwe amafaranga gutya ayo mafaranga atanzweho ni hagati y'umukinnyi na club ye na agent ntabwo ari club n'umukinnyi gusa na agent nawe iryo nibo babyimenyera vuga ngo ni totalite y'amafaranga APR bayamutanze ko irijya muri club irijya mu kumukinnyi irijya kuri agence ubwo bazivuganira nkurikije iminota cyageza kutabimenye twihute cyane. Ruvuyanga aba bakinnyi niki cyatumye bahitamo gusinyira APR byagenze gute kugira ngo basinyire APR nkuko wari utangiye kubiterura wavuga ko uwo bita Hakim yaragiye kujya muri Al Ahly ariko hari n'amakuru avuga ko uwo bita Omedi nawe yaragiye kujya ku mugabane w'Uburayi. byagenze gute rero kugira ngo basinyire uyu nibyo navugaga uyu Hakim Kiwanuka yifuzwaga na Arahiri imuha ibirenze yifuzwaga ni Arahiri yamwifuzaga yonyine gusa none uyu Denis yari ari muri yahindukiye muri Singapore amaze iminsi avuye muri Singapore ariko none akaba yarifuzwaga n'ikipe ya Kaizer Chiefs ifatwa n'umunyarwanda Ntwari Fiacre muri Afurika y'Epfo. izo ni offer yari afite zose. Denis uyu nguyu yagaragaye mu bihembo bya Global Soccer Award kuri podium mwe na ba Cristiano Ronaldo nk'umuntu wari nomine. Murabizi ibyo ngibyo Global Soccer Award rubango igitego cyari muri Pushkas muri for the best ariko no muri Global Soccer Award yagiye muri Qatar rero yarari yo muri Yasare cyane urumva so rero ahava ajya muri Singapore ushaka amakipe n'iki mu by'ukuri amafaranga APR yatanga kuri aba bakinnyi nayo aya makipe yatanga kuri aba bakinnyi nta mahuriro. urumva byagenze gute rero kugira ngo bababone APR yakoresheje iyihe turufu nuko APR nyine njya nibutsa abantu
benshi batajya babyirengagiza yitwa Rwanda Patriotic Army. ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. urashaka kuvuga ko hari inzego z'umutekano zaba zarenteriverinye zindi nta nzego z'umutekano zarenteriverinye ariko ibyo bitendo nyine APR bahuye n'abantu ba nyabo, abantu bayobora APR Uganda barayizi babayeyo. Urumva ntago babura abantu babafasha. Urumva hari abandi bantu babafashije batiriwe banajyayo, aracyo bita abafashamyumvire. urumva bavuga bati abakorera ku butaka kuri ground operation mu nyungu z'igihugu cya Uganda n'icy'u Rwanda, imibanire myiza dufitanye, si ngombwa amafaranga y'umurengera, si ngombwa abo ngabo baza bipasa, wijya kure mukorere hafi. uko APR yabyumvaga n'abo ngabo bayifashije niko babyumvaga. umva ko ahantu heza ho kohereza umwana wa Uganda hari kumukurikiranira, kuba uri mu Rwanda ni nko kuba uri Uganda, nta tandukaniro. ni mu rugo y'umwana w'imyaka 20 ni ukorerwa neza mu gihugu cyiza. wikwita rero ku madolari ibihumbi baguha ita mu rugo nyine, reba mu rugo patriotic kandi ikindi APR na Uganda mu guhanahana abakinnyi, urumva bi patriot meza ku bakinnyi b'Abagande, urumva abenshi baje babaye successful hano mu Rwanda. iyo operation ntuyinyinjizemo kuko navuga ibintu biremereye kandi ntabwo byemerewe. noneho ariko kimwe mu bintu byasunitse aba bakinnyi, Julius Ntare yemeye aravuga ati Ruvuyanga ararenze, ati mu kuba ari inkuru za APR n'igitangaza cy'umunyamakuru. kimwe mu bintu byasunitse aba bakinnyi kuza muri APR harimo na Tadeo Rwanga engineer, ex capitaine w'ikipe y'u Uganda, abenshi bamufata nka role model abana bato. hari bahuriye rero muri iyi campaign yo gushaka iki gikombe cya Afurika cy'ibihugu, barakiranaga, baramwegereye baramubaza bati se grand frère my brother, iyi kipe ubundi iyi kipe babimubaje mu Kigande, iyi kipe idushaka kikurikira kikiriho iki bigenda mu maso, urumva fata bimeze bite tubwire. Tadeo Rwanga bameneye umuti, aravuga ati ariko aya masaha muri kariyeri yanjye banyongeye iminota 30 muri kariyeri yanjye niyo kipe ya mbere, iyo nafataga nk'iya mbere yari Simba, ariko niyo kipe ya mbere iguha ibintu mwumvikanye neza, ikabiguhera ku gihe, ukabaho neza, ugahinduranya inyama, ugahindura amashuka, ukanywa amata, ukarya ngo nta kintu na kimwe udahindura cyose utabishaka. bati n'ahantu tuba ubugira ngo simwe mu Rwanda, kuko Tadeo aravuga ati iyo mvuye ahantu mba nkajya gukina ubugira ngo mpinduye igihugu.